Kino hingga School Ad Hoc Secondary Association Kibran Hakalama Kasih Jentia Secondary Ad Hoc Teachers Association Mentah Kasih Sajan Kilasyong Kajinya Perkat Para Nahikai Kebalang Hasinat Higher Secondary School Shillong Halor Kimat Ban Penklan Ya Ke Association Bat Banjir Ya Kinang Kitkan Bat Thamai Ban Penskam Ya Kajinya Day Bat Kafastam Haga Jela Ban Dawan Nak Sarkar Jela Ban Kintiu No Chaga Deficit System Nak kalian kinang ilam ka fastam kila ang bakin bupor positiyo pelada ka sarkar kamsyam ne ai lada kadai yaki ban mi surak ha ban mi Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association of Meghalaya haka lama jongka Kasih Jentia Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association kejinglum jengi menta kasih galong bagi hadir katukan Islam nakadaw jongka ni ke pandemic gila du ekala ban pelong ya ke general meeting mulai hakini ki por hakini ki singi ba kasukar kala kampen lai lut yangi kampen dunai kita jing perking ki protocols menta singi la yo ekala ban pelong ini ke general meeting hakini ki caka kapo ini ke synod higher secondary school ti kimat kiba gila kan hakini si kilong ban penklan ya ke association ki jongi panjia digi nongkit kam ki patumai bat ban penskam susu ijinga dai jungi bat kapastam kepada ka federation jong borok khot ki school ad hoc hapo kambi kala ki jungi mengi kinam kai higher secondary idai very much part and parcel jong kapastam ki karang jungi mata kasni kolong bang indang yai tre hi bat kapastam ban penklan ya kapastam bat lengba kapastam bang inyo opat ya ki ta ki jing demand jindawa jungi nakasuka minutes jongka meeting jungi mentagisi kumba yakni ila ya move lang rengkat bat ka custom ti kumba ngide gi benta jong custom ila arrive in trilang bat ka custom ti kumba custom kala phaktian singi ba ipor sitio lada mgia kebolong positive po sitio kumka body jungi naki higher secondary ya penisong pekat la sini pekat aku moi pa ka proposal jungi ya jing sha kum mencim senam lara ka budget session lara dei hangkoi duar blejing di ba education ke badi ba hima sambliang ru ila kran pa halor kani kamat hendai ha to ko poru u education minister jungi ba lakman rumbui ulo ang ba kin ha banang ya perkat bat ban observe ke adan kata rajing observe kat tu kan ni bat kinan gini ki nong yalam na ka fastam kila elet bat kila ya dan kacing ya keren ba usa ambros marak hak bayar de ba kan ka proposal jungi te kata kacing ya keren jong isa kena cadap badi presiden jong fastam bat i sa ambros karang ya bat kumbala ong isa bangidang ap ya kata kasitayo kai ka utau so yu ba umi na kata kacing ya keren jongki tingi ai por sitayo ka fastam ka ai por sitayo ba lada kimla ba kinle ai lada ngim yo yang kata ka result ka ni hun ye kemod ni la habat berkat daki wai ni la ru bangin berkat daki agitation ru kumjo nama lada ngi pet kat kum kani ka kape jong kini ka ad hoc last bangi yo ek increment kadina du usnam arajar kandel na du usnam arajar kandai ki ka jing sedang kalau san hajar te tang arajar shpau la ki nyo hajar arajar khatwei shpau hajar arajar khatlai khat arajar bar arajar kandel ka ki 4% kalau pusal hajar ti habangi pet ya kane kadan bete kata ka increment lada kamdai manusnam kala bande ha ki ar lai snam dai menta la jandap sa snam empat don ke kata ka jing perkat thamai kadang ipet baru ki jhur ki jhat ka petrol kala kiu ka bayeng ru kala kiu ting haban nimla shu bangin em bat kani ka ju ka salary ka bangiyo khamtam li ki badan ya ki khon ki balik school kadang ipet ya ki by school ru menta ki la kiu ba hadu kata handai ka tulop pada jong noi kai kam kiu te kata kalong ke ka ba thamula kan haba ka by school ka kiu kumno pada ka tulop jong noi kai ka sakut kunju ti ha kita ki mat ki ba ngila da ikran mene ba ila da pengisa ini apa yang kata sita yawi lada ka government kamshim yang anu initiative ingin hapan ya chakmat bat ning larangi hapan le surok ru pengin deman ngin let bat ngin deman
But abang ya keren jong ka budget session kadang-kadang sakat tu kan isngi jong ka budget session. But ya ka ladang ni perkat ni perkat tang ka budget session ru endai ibu hakmat jong ka sarkar bagi diban perkat bagi boards exams kila jan tang arpusan tarik kelas nang ka boards exam te lada kino hikai ad hoc baro kelum lang kin hab banlet susurok kan bu jing ya ki kena pat ki banlet ho exams bat kan bu jing kumno kin penmi ya ki results kum kinong hikai nidon kata ka jingkit kli na banta ki kena school nidon kata ka jing snow handai lada ni hap pada banlet lada ka kala poe do rendang ngin hap banjingi ngim banse ngin hap banjingi tang banin tang kata ya mentai try andang ilayo yang ya kan kata ka affirmation na sa Ambrose in writing in black and white paya kata ka proposal jungi la table te insa perkat niya chakmat kuno baginda alada kajing tumu jungi kala siso agitation ru kanung dan bat ki eke baro niya bet yaranti bat niya try lang bat kti kamon bat kti kadiang bat ko sarkar kumno ban kampen bha ya ka education system hamig